Mwiriwe neza mwese abakunzi b'igikoni, mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Tugiye kurebera hamwe uburyo wategura keke ukoresheje ipanu. N'uburyo benshi mwifuje muvuga muti ku ipanu ni gute wakorera keke. Ngiye kubereka uburyo wayikora, turongeramo imineke. Ni keke iba iryoshye isa neza cyane. Mbahaye ikaze, icyo mbasaba ni gukora subscribe niba utarayikora. Yemwe genda aho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Ikaze nanone aho uherereye hose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda mwese ndabaha ikaze muri iyi video. Biba byiza iyo urebye video ukayirangiza udasimbaguritse, kuko ni kubona isomo ryose ku buryo nawe nubikora bizagenda nk'uko nanjye babonye nabikoze bikagenda. Ndizera ko mujya mubibona muri comment hari abavuga bati twakoze iki kintu natwe cyakunze. Nuko bafashe umwanya ukareba video yose. Turabanza rero dufate imineke, turakoreshamo imineke ibiri muri iyi keke, tuyitonore. Nimara kuyitonora bayikatamo ibipande muri ubu buryo. Imineke ugenda ukatamo ibipande nibura 4 nkuko wanye mbigenje. Tonore n'undi irahiye neza, iraza no kuba ifite keke iryoshye. Iyo turangije rero iyo mineke kuyitunganya, dufata ipanu iriho amavuta makeya mu ndiba yayo, tukongeraho isukari hejuru, tuyiko 2 dutoya. Ya sukari ukayikwiza hose mu ndiba ya panu, ukarambikamo imineke yubitse. Birinda ko ibyigana, genda ushyiramo akanya kugira ngo tuze kubona aho dushyira cya gipondo cya keke. Hanyuma turakurikizaho gufata agasorori ku ruhande, tugiye guteguriramo igipondo cy'ikeke yacu. Turahera ku igi, turakenera igi rimwe, hanyuma igi urabikubita rinoge, umweru n'umuhondo waryo. Bimaze kunoga, turashyiramo amata, nibura mililitire 200 ziba zihagije. Tuvange, dushyiremo agasikire vanilline, agapaki kamwe ka garama 8. Dushyiremo isukari, utuyiko 2 tunini dutoya, utuyiko 2 duto. Tuvange, turakurikizaho gushyiramo baking powder, turashyiramo akayiko kamwe gatoya. Tuvange, turakurikizaho gushyiramo amavuta y'ubuto
ibiyiko bibiri. Ibiyiko bibiri ariko binini. Uruvange turongeramo ifarini agakombe kamwe kangana na garama 120. Kongeramo amata makeya kugira ngo za mililitiro 200 zuzuye tubone ya pate yacu yoroshye nyine ya keke. Tukurikizaho no kuyiponda ikanoga. Turakomeza duponde ya pate ku buryo ubona ko inoze nta fu irimo, ese bya bindi byose dushyizemo byagiye bikegerana nk'uko ubibona. Turakurikizaho rero kujya guteka ya keke yacu ku ipanu. Turafata uruvange ndetse dusuka hejuru ya ya mineke mo hagati. Iyi keke iraryoha cyane, ahubwo maze gato sinzi niba kari buze kuduhaza, ariko nikataduhaza turongera dukore n'iyindi. Mwabonye ko idatwara umwanya munini. Pate yose ukoresha uburyo uyimara muri ka gasorori. Voilà. Hanyuma turacana ku muriro mukeya, dupfundikire ya keke yacu. Cana ku muriro muke kabisa. Turategereza kugira ngo ya keke yacu ize gushya. Biradutwara iminota nibura 28 kugira ngo keke yacu ibihiye. Ndaza kongera kubereka nyuma y'iminota wenda nka 10 uko bimeze. Turategereje rero nyuma y'iminota 10 keke yacu murabona ko iba yatangiye kubyimba. Turaza guhindura uruhande rwo hasi kugira ngo dushyireho n'urwo hejuru. Turakoresha isahani ubikaho gutya, ubure ushyireho urundi ruhande muri ubu buryo. Twongere n'ubundi dupfundikire. Murabona ko ya mineke yacu irimo irashya neza na keke yacu iri gusa neza. Twongere dupfundikire, tegereza iminota nibura 15. Ya minota yacu rero iyishize keke rwose ibihiye, kugira ngo muba munayireba ko munsi imeze neza. Iragutya kumva ko nta hantu hacyoroshye, ahubwo igenda yoroha. Yokora kwa kundi nyine iba ihiye neza. Turakurikizaho rero kuzimya umuriro tuyarure. Muri ubu buryo pano yacu murabona ko nta kibazo, keke yacu y'umuneke yabonetse. Murabona ko isa neza no ku maso rwose. Turakurikizaho kureba uko imeze noneho mo imbere. Hanyuma rero dukurikizaho kumva uko keke yacu imeze.
kata agapande ku buryo na wa muneke uzamo. Urabona ukuntu keke yacu isa, murabibona ko ihiye haba hasi haba no hejuru, imeze neza rwose. Nyuma rero turyoherwe. Rero niko wakwitegurira keke ukoresheje ipanu wibereye mu rugo, iryoshye isa neza nkuko mubibona, irimo umuneke. Murabona ko rwose agakeke ugateguye kuri breakfast waryoherwa ukirya iminwa. Rero twabonye muri iyi video ndagushimiye cyane, reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, ubundi tukomezanya mu biganiro bitandukanye bya What 250 TV yacu yizewe. Bye bye. yemwe we genda aho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.